I ćao svima, s vama prateli. Kao što vidite, danas igramo Happy Wheels. To je jedna od brutalnih igrica koju mislim da je ceo svijet čuo za nju, ali ajmo da krenemo. I ajmo samo da krenemo ako neko ne zna čemu se radi. Vidjet ćemo. Okej, šta ćemo. Mr. Bibita. To mi... View. Zašto da viewem? Zašto da gledam? What the hell? What the fuck? Neću da gledam. Mogu sam play this level. Fuck you. Build Fuck you. Ovdje sam trebao. Ja sam retard. Okej. Idemo play now. Okej. Ako imate se... Oh my gosh. Hey, look at my... Oh, speed up. Eject. What the hell? What the fuck? My gosh. Oh my fucking gosh. Ajde još jedno. U stvari ne. Ovoga je bilo dosta ovoga. Neću više da igram ovo. Neću ovaj level više. Have a fun. Ok, ajde play. Možemo da biramo. Ajde tata i dečko. Have fun. What the fuck? Šta koji kurac? Ovo Bibili, a ne, to smo igrali. Ajde ovo. Giaton 3, 2, 1. Zašto nas je pre... Molim. Ajde ovog. Ovaj deda mi izgleda baš nekako... Pa, dobro. Izgledalo je poprilično lako. Ok ljudi, to je bilo to. Ako vam se svidio klip, ostavite like, share, subscribe. Vidimo se u nekom sljedećem gameplayu. Ćao!